tātou mai tātou te rima kua wina i eisa ke tupuri. Ai petai. Olo fia whaalo marungo le tua i si ufonga ma li nei e tuina e tonu i ate tātou. Amen. Ka pena nana tau langa mi inga ni tai au. Te manahi a te wena tura i mai. Ma whai loa ni tai au ni nei. Olo i aile atua e tonu i. Tanga whemere tala i le tuse kuminito. O le mea i aile anganga o le atua. E i aile sa o tonga. Te mana ola i se tātou a inga e tura i mai le nei tai au. Mai tū olo i ai e sa o tonga mai le anganga pa i o le atua. Ai le amataina la tātou i inga i le ava ma le whaaloalo. Le whaalofa ma whaatalofa atu ai. Le su matua whaleranga o matua whale sunga i le whaalainga. Pastor Mikael Preta man fa le tua ia sara. I mai petalainga ia lo po ka petau si vaiane. Ia, masani ata do balau ia papa mama. Malo le soi fo manuia, malo le langi mama. Mataro foi le sunga le autostusi por pelo tusi so tato e galesia man fa le tua e ngata i leo le pa ia la sidasio so tato e galesia. O mama o tina o uso to fa fine si o lava fa na witi. Ia un fa un tato vai tā koe inga whātasi ni nekta au. E o whalofa, a whātalofa i le suafa manu māroro tātua li o Iesu Keriso. Whātos whātalofa le sunga te taimi inga, ia whapele tiu nei, mālofa i o whaiwa, māroro mānu koe mō le tua, mārona whina ngalo. I ele tua ni whamaina le ola, a walawa o ia mārona mālo. Mele tala, i le tusa i ane whālo whā, o le atua o le anganga lama ia. O e tā kua ia te ia, e te tākuna tā kua iatu i le anganga ma le whamaoni. E le lopo o le anme na ui e lau sa malinga ni nanga yaso. A le o ta itai mai e le atua oe, maaku le aso le ne. O tātou nofo i lalo ispolo na manu. Tātou mai le a whātasi le bihinga i le atua. O te ilo o le manu ure ea, siva mo le aligi tai awe ne. Siva mo le aligi tai awe ne, mai whai atu, Iesu o man malo o na oe, Iesu o fiafia o na oe, Iesu whakatai le tau iola na e ta pena. Iere.
O le mana ongo Yesu na whai una so. Ina ua vai le ave to whaimeta le Yesu. Ia auto whaia le nei mea ma whaamana tunga ia te a. Ia so tau te ai. E te nore tala whaina Yesu le mana o tato ainga le nei tai au. Mana o Yesu ia e mana tua o ia I taini uma o lo ola. Ta pena no loto, ta pena no wahanga, tu watu atua I le li, a whaina e ngalo, ma wha ngalo Yesu le neiva yaso atua. Ia e mana tua le alufo Yesu ia te oe, I le tai au le neiva. Ia e whapea ifo I lo loto Yesu e whawhetai na ngau oe, na e tai mai lo wola le tai au le neiva. Whawhetai na ngau oe, na e whaia le whaolatanga mo aku. Whafua e o na mātou tū laro ifo lo manu le tai au le nei. O lo matautia lea Yesu, o lo matautia lea Yesu. Kua e tai mai ai mātou le tai au le nei. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord.
lama miinga sa lama pagkain. Itaw watu wa ile toro na katia. Sisi lama le tua. Yes, Lord. Hallelujah. Via, oelo mato tua. Hallelujah, Lord. Yes.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Move
Mau le po miuli e po miuli la valea ia te oi. E mana le po e fei o le au. E tu salapa ia te oi le po miuli ma le mana. Ia tu ia te oi a wana whai aku e ala ai o na matautia ma upo te le ai. Mea e whai au mea mamana ia. Ko o matua i loa e aku ni mea. Te matautia ma silisili ese oe no mātou atua. Awana e whai au mea e ofo ai o mātou lota. E tauranga o le viinga o le whamanu ma le whaatai a lau whanau. Mātou te ofo i nātu ma le loto e tumu le whaaloa. Ma le apa e tau ai mo oe no mātou. Mātou whaatai le riere nei tai au no le amalelei ma le silisili ese. Le rofa tu no la o fio i o mātou gola. Pai lava i o mātou mātua whaale angama. E pai o le kalesia mai mātou umu. Ka maa whaafitai o wamanilei. Le tauranga mi inga lea rau whanau le i e ofo atu. Ia whaapale i nai oe, whaala i nai oe le i e. Ia e alofa matalia mai i o mātou te wā. Talia mai le tauranga me inga ma le loto whaafitai a ea lau whanau i lau fio i nei taia. Lo mātou ali e, whaamangalo i o mātou whaale tonu. Whaamangalo se tau pua o le a. Whaamangalo la mātou tauranga me inga, e a whai o le ato toa i lumo le sila whanga lau fio. Ka mai e lofa, le toto Iesu ke miso na whaamaringi ina i lumo le sātau. Ina ia whaamamai nai i mātou le whanau o sa. Ala mātou tālo le ariere nei a soma le nei tai au. Anga le lei mai la o fio le whaauauina o le tāpua inga ma le sau inga la whanau. Ta pena o mātou loto i nei o mātou whaitaulanga, ma awela mātou sa wai le loto atua ma le usitai atu ma le rofa atu i a te oi. Ai le ngata i lea se taipi mātou whaalongo i lo feta lai mai ala mai la kokouna le alike. Ia mātou whaalongo ma le poto, whaura kokouna le ala mai ai lo fina ngala. Whaura mātou whaalongo ma le mātou whaai. Ina ia whaofuina i mātou le ofu ato atua mai a te oe. Whamawhawhawina i mātou le mawhawhawpoto mai a te oe. Ma whaase vai ina i mātou le se vai o le apio tonu mai a te oe. Ina ia saora mātou whaai, saora mātou whaalongo, saora mātou sawata. Ia pia sila i lau fio ma ia maurunga lo fio. La mātou kitaro lea, whaafetai tene lo mātou atua, whaafetai lo taria mai ma lo whaafonga mai. I lo suafa Iesu ke viso, o le mamala au atua i ala langa whaatasi le whanau ale atua. Amen. Amen. Ele nem tai au, ai eles vai na letra o tato tapo inga mo tato satinga. Ele ofe veio era Iesu é o meio no so. Ona fesili leo Iesu fai le lato tau satinga ina uma le tau sama. Pero le martala Iesu ya Peteu. Peteu. Peteu não foi até. Martala Peteu. Io ele ali te não foi até. Pementala Iesu, ia e tausi a māmo. Toi whisiri fōi leo Iesu. Peteu, e te arofa ea i a tea. Toi tani fōi leo Peteu. Io Iesu o te arofa i a te oi. Toi whai fōi leo Iesu, ia e whanga i a māmo i. O te whaatoro whisiri a Iesu, mai me Iesu. Peteu, e te arofa ea i a tea. O ita Peteu, a te mete tala Peteu. Neri i, o e si la fia meu, i oi, o te arofa i a te oi. Toi whai mai no mane tala Iesu, ia e whanga i a māmo.
le ainga le atua le nita e te rofa ia te aku te rofa ia Yesu a whai e moni lo alofa ia Yesu tai au ne na foro te rama la foro se kua ma le loko mali ina ia whamanuia mai le atua ia te oe ma roka ainga ma la watu ma la whanau ma so se me ma nao ia i roka ma la tua pe mele tala le tua i tu se manaki o le se furuai o le mea patino ia te e te tau ia te ia o na whai le se furuai ai tātou o le whai longa leo lo tātou se tai ma le tātou alo lofa i le le tai au a pesa i le tim le pesa le ia se suma i mai lau tau lama ma lau se furuai whai longa o lua lofa ma lau se tai i le ma lau manao i manuia o le
Patia. Yang tangata ni Santa Ana. Mo na patang fatu le aingo le tu ni tayar sofa man malo tato li mo tato Paulo Yesu Kristo payayo na ibawa le apamuno le tua ke suma yai matala mai au ni tayau tato te moli mawina le silisi ese man fa maoni o le tua wa le se poto le se atamai mai ona tai mai no to soifua so niola le tai mata mo fie amen tatalo fatu foi na tala lei como pena tpinami so se tulangi so se atunu o lo fa pena na ta kwai ma fai sa minga ile to le yaso tatalo fatu le swafo tato tupu Sicilio Yesu Kristo mata mo fie foi le tai au na sila mai tanga mai nei tai au na piano la pa tai fa i mo pa atu au io lo fia sila mai ile tu e tapo i mamoni tangata mato fa so in the workshop partine sa fa last week. Worship is never about music. Worship is never about instrument. Worship is all about yourself. It's from the inside of you, from your heart of thanksgiving and gratitude to honor God and respect God. O le inga o le me sau mai to tono lo tangata. E te avatu ai lau tauranga i le atua. E te whaaloalo ai ma le mingau. Ma tātou tapuai atua i le atua. I ia le li. Ko awala ni whai o se masani tātou o mai se ilonga i tā pese whai. Pese ilonga i mana ia pa o le piano ma timpalani. O leo lau whai whai. Ona ao Sofia leo mai ngā lolo fia. Tapuai mai fia bibi le li. Amene. O tapuai ma moni o tangata e tapuai le atua i le nganga a toa mai wha maoni. True worship is the person or a believer that worship God in spirit and in truth. And the truth is the word of God. Upumoni o le afilonga pa ia le atua. E tala noa mai le nganga o le atua i loa nganga. E te tapuai atua ia te ia i le nganga a toa mai whakaoni. So every day it's not the same. Amen. Pelelo tua oi. Ame sau whaafitai le tua nei tai au. Pelelo tua oi e selo au le nei. Ma lorfa ma rosi mai nei aso. Patalo fa tu foi nisi o tatu wainga, ai foi o tatu mafuta nei tai au. O tatu tamama tua ia sau, malanga ni mau mai Samoa, ono nisi foi o fuafuanga i tono ia inga. Ave se pate mi ia le tua. Le tua ale fasino i le fonga le kalesia ia ika walo. Ia malanga mai tua ina i Samoa, ia nisi o fuafuanga whaftai le tua. O lo maua lunga pea la na whamana longa ni tamaa. Maua pea lea manoa i mafuta i mainga mwhanau. Awa o manuia ia mai le tua. E ala i la tau te talo. A la tau tapua inga. Ia le li. Ia mai se koi se uo. Se uso. O se tua fine. Mai an tatu mafuta ni tai au. O i leo te vaia toi tai au. O uia. Yeah, ave se pati, friendly, Manatua, it's all about God. Amene, umma, e fo yatu ile atua lona miinga, pa ile wea lala lita ale mamado ole atua, ole matautia lina, male silisi ese lina,
o le tua o tatou tapua iai, a se foi le tinai a penina, ave se pati, ale whanau ni tai au. A tatou tele i ole upu o le tua ni tai au, i eile, sa rima whakatoa, o te mana awa tua tinai a laina, sumai, ia mane. E alofa le tua mo whapa iaina o le atali ni tai au, i o tatou a mai lole upu o le tua whailo tua au i o te kone, i whiwhi au e le whaikauni. Namo i polo tua o mai whai, wai sa o te mire ke suma iai. Whamanuyanga mai le tua. O le tofi, o le mea lofa mai le tua. E ririfa ia i loto nei tai au. Ona le ua lua sa i tatou mafuta i male atali ia sefana ia. Ia mo sina fia tatou i kalesia. O le pepe leo ni Christmasi. Lea ua whanau mai mo tatou. Awe se pate i ia me fa fonga mo mau tinal basol te e ma eu me sili kese ole a au fa iba venga no le tua leita ya ole atato tu na atu o ia mo le fa pa ina ia ono stasi foi leo la sanga ia ole fa no mai o be fo tonu ole fa o tanga tato lio Yesu ke miso e pe ono fa pa ina Yesu le povan e fa pena foi ono fa pa ina mai tato fa na o tofi mai le li. Alo mai lo au ni tai au. Ya faita talo. Ele se sa minha foi masa ne tatou mole. Se la fia tinga ia laina mai se pa ia man mamalo tatou pa ia le o moli mawina na lo fale tuo. O tatou tiute ma tatou matafa nyoi. O le tai o i la tau i ala o le tua. Ma tasi ma leo pania ma leo whatua tua. E le nau tina o i tama au tatou uma o tatou wano wangaia le nei tai au. O le a tatou tatalo mo le whapa ia ina, o le a tali ia sefana ia, sa masoni. Tama nei tai au sisi ilunga o matou lima, ma whae le tua ilunga o nei a tali nei tai au. Mātou te wala au le suafa mamanu. O mātou o lini o Yesu ke riso. O le na maliu, tāmu mia matoiso i fuamanu malo mai sa tauru. Mo i mātou tangata misala. O mātou ta talo le lini. O mātou wala au le suafa lea. Mātou te whaapa ia i ngā aile nei ata li i le li i le nei tai au. O mātou ta talo whaatasi le li e o le mātou whalongo, o le mātou tiute, ma le mātou matafa i oi, o le ao whanau e tusa maala o lau fio. O le mātou tatalo tamale nei tai au, whaapa ia i a te ia, i lona luma ngai wa e sila fia tama, i lona tupu wae, wa lona e sila fia mai ana mua lava. Mātou tatalo le lifo ai le poto ma le atamai mātua, tinai a laina, ma le tamai a pule tiwa a tosa msoni, a wale tua le tausinga o loko loa taua, wai fua ina i totono le ainga, mātou tatalo le li, mai manifa, mai leli i a tauma mao ma le nei a tali, i wha i loro mana, wha waulo wha manolonga i a te ia, a mātou moli mawina le li i le whaitawina, o na aso e tupu e ai totono o la fe au marau marwena, e mai se le li e whai mamoli mau, to tono ainga, nuku mai kalesia, o leon mātou te talo le li, mātou te wala au, mātou te ole atuai a te oi, mo le whapa ia inga o le nei a tali. Ka mangalo i mātou te maa le tai au,
Ele ngata o sefa na ia, ai maisi, o alo ma whanau le kalesia, na ia whai lo mātou tiute ma lo matau, mātou matawhai oi, o le mātou tatalo lea, e awala atu, i le anu pele o le mātou oli o Yesu Keriso, ala langa whatasi whanau ale atua. Amene, amene, amene. Certificate of dedication. This certifies that Zephaniah Samasoni was born on the 13th of November 2024 and was dedicated to God at Manurewa, Auckland, New Zealand on the first day of December in the year of our Lord 2024. Honor Yesu. Amen. Matayo lang tao ko lua. Matayo lang tao ko lua. Kaya kumamua ka school malilua. Ya o le tato tusi na o le anai tois pa malusi mo tato le tayau. Matou tatalaina le tua lawa fioma, o le upo e mamanga, o le upo e ola, i o lava le tua i o matou mana tunatunga o matou loto, au na ango, o matou wiwi le li e o iai le tua le manusitanga o la upo. Matou tatalo tamale le taiao, tatala le tua fai totoa o matou loto. Se o matou whaalongo le tua le taiao lo whetalai mai hoi matou. Whamanuia tamana, whamanuia tinana, maise. Matou uma le taiao. I la luifo lo malu le tua. Ono Yesu ala toai matou tatalo. Amene, amene, amene. Au tatou iai la mtana le masina, e o na tatou iai le folauma. Masina lo school malua nei tau sanga o tatou a nai atu iai o se toi whawhangu le mo tatou o le manulau ti o tatou kalesia nei masina o le whetuta iala e na sila mai lunga o tatou screen our month of the guiding star masina o le whetuta iala o lau sila fia le au pa ia malau perisiano o le taimi lea o le masina nei o nei tau sanga o lo whamana tuina le whatuatua o le toe a fio mai o le whanau mai o Yesu Keriso e whai ma whaola i le rangi whai sa honi lai whai tau tuspai a le taia ni ia le li ai tatou te le i oi upo le tua. That is our theme o tatou manulau tina nei masina o le whetuta iala, o le whailonga mai le tua, o le whanau mai o le tupu ma le li o li, e whai ma whaola i le naurangi. I ia le li, o le ale, le whetuta iala i totono le whionga pa ia le tua. What was the guiding star in the Bible? A tonu le talala mai le taiau mai to e tau mawhau o e manatua fo i nei taiau i ia le li. A toi wha manatu le whionga le tua me tātou taiau nei. O le whetū lea na whai mata iala i au mākoi. Le whanau mai o Yesu Keriso i Petelema. Ia mai atu ai e tapuai, mawiwi, ma ave alatou mea lofa. I le tupu ma le li o li. Ua whanau mai mo le whaorotanga laurangi. Amen. What was the guiding star in the Bible? The star shone and alerted the wise man to the birth of Jesus Christ. O ina whapupula ai le tua i au makoi. Le ala e angai atu ai. E ame alatou mea lofa mata puapi le whanau mai o Mesia.
Amen. The star leads them to Jesus, Bethlehem, birthplace where they worship Him and give Him gifts. Amen. Ole masina ole, yoko kotai. Ole masina le te whai mea lofa I lesi tangata, I lau whanau, I lau ainga, ole pele I te oi. A leo o toi whamanatu e le atua koe tātou le tai aole, maisa le amtanga ole, masina muli muli o tātou fō lau no le whatua tua. Le na mua I alofa mai a te oi maa. Na ia au mai ai le mea alofa sili sili. Le mea alofa mai unga. E tā pena ai tātou. Au wale tātou whamanatuina o na toi soifo mai. The same star guided them to the place where Jesus was birthed. Amen. The wise men are then given a divine warning not to return to Herod or evil. Na whaasino mai ai le whetuta I ala I au mākoi. E le tatau na toi foki le tupu o Herota. E pei o na whaatonuina ai la tau le tupu nei o Herota le sili. As Herod the Great instructed them to return and tell him where Jesus is born. They found him, returned and tell him, return to Jerusalem and tell him where Jesus is born. Why? Because the King Herod wants to kill Jesus. Ia le tua, no whalonga tupo Herota le sili. No wanga I mele au makoi ma le savali o le tala le lei o le awhana o mai le tama. O na tupu leo le ita I le loto tamaloa. Ma ua manapa e whao o le oti. Ia Yesu Keriso. Amen. So they return home by a different route. O le whetuta iala lea. Na toi mo moli inga I au makoi. Le ala I tawan toi a naki atuai. I le mea no mai mai ai. Ai aua le toi fo'i ai rota. Wao le oti le mea tupu I a te la tau. Amen. Many Christians believe the star was a miraculous sign. O le tali to lunga leo kerisiano. O le whaailonga leo le whetupu pula. O se va venga. Ia le tua. A sign sent by God to lead the wise man to the Christ child. O le whailonga na awina mai e le tua. E tai atu ai la tau I le mea o lo whanau mai ai Yesu. Ia le li. Many believe that it symbolizes that Jesus is the light of the world and shining hope for mankind. Ia le tua. Tele tangata o lato talitonu. O lo au mai ai le whetupu pula. E wha moe moe ora o tangata. Ma au mai ai I le whetuta iala. O Yesu Keriso le mala malama o le lalo lanu. Ia le li. Amene. Mai lo tua oi. O Yesu o I o le whetuta iala. Te tau le marosi losi fonga leita e au. Ai wahanu lava yaso. Marosi losi fonga I tono lo mota o lao. So the Star of Bethlehem is one of the most recognized symbols in Christianity, as it represents the hope that comes with the birth of Jesus. Amen. It is also now used regularly as part of the Christmas traditions of placing the star on top of the tree. A whapea leta lala mai leta ea wa lewa na maa I whetu I lungo o le la kusimasi tono lo ai. Ai te le loko le ale winga. O le winga o whetu o Yesu Keriso le mala malama o la langi. O ia o le wha moe moe ola o tangata o la umalawa. Amen. It is the fulfillment of the star prophecy and the birth of Jesus Christ. O le wha tau unga leo le waloanga. Ma perfetanga o le whanau mai o Yesu Keriso le laulangi. Ma perfeta mai, ma wanoia mai e lau apostolo. Ma perfeta. Ia le tua.
Amen. Oli later out. So what is the spiritual meaning of the guiding star? The star provided a fixed point they could depend upon even in the blackest of nights or stormiest of seas. God's presence in our lives is like that North Star. He is there to guide us through whatever circumstances we find ourselves in on sunny days or when the storms of life swirl around us. Ia le tua o le fetu lea o loo fai ma amatanga fou. Ia le li lea na whaalangolango iei lau makoi. E ui o le lato fai ngā malanga o se fai ngā malanga umi. Ai sa tau muli lava i le fetu kula o le fetu taiala. Ia le li o le ata foi leo i tātou o loo iai tātou i lalo le mamano o le tua. Taime taunga le muai, ma taime le taunga le muai tātou sāmalina. Ia le tua, ia le li, o ia loa, tai, o ia loa pui a te tātou. He is there to guide us through whatever circumstances we find ourselves in. O le ale tu lama le laite nofo ai, o fele paka I lo tangata nei vai tau soifuanga o lo o iai whaatasi Jesu Keriso mai. On sunny days or when the storms of life swirl around us. O le ale tele o matani ang iwale o mai o tātou savalima. O lo o iai whaatasi Jesu Keriso mai. Ia le li. It rested upon the place of Bethlehem to mark a promise fulfilled. Ia le tua na whai pepe I lungo a aio Betelema. E whaai noa I le auma koi o io lo iailea. Wholofolanga na wholofola ina mai. Amen. A promise made by God Himself about the coming of His chosen person to bring true peace, healing, and forgiveness to the world. Ia le tua, o se wholafolanga na umaia I le tua, e ala I le fetuta I ala. E nate a umaia ai le toe whanau mai o le tangata e whai ma wha o le tanga. E nate a umaia le file mumoni a te oi. E nate a umaia le wha malolunga moni a te oi maa. E nate a umaia le wha malolunga moni mo I tātou. Amen. Praise the Lord. The coming of His chosen person to bring true peace, healing, and forgiveness to the world. The wise men saw the event. The star celebrated. Na ai leo makoi o le au popoto malato muli I le fetuta yala. And God has kept His word. O ina whamausalina I o whamaunia I upua le atua I tangata nei. Amen. For to us a child will be born, to us a son will be given, and the rule of the nations will be on His shoulders. His name will be called Wonderful, Teacher, Powerful God, Father who lives forever, Prince of Peace. Awa o whanau mai mo I tātou le tama, ua fōina mai mo I tātou le atali, e lona ua le malo, e ingoa foi o ia o le silisili esi, o le whaipule, o le atua malosi, o le tama o le whapabalu, o le alii o le file mu. O le pepe na Christmas. Amen. Ia le atua, leo ua whanau mai mo I tātou, leo ua fōina mai mo I tātou, e ilona ua le malo. And the rule of the nations will be on His shoulders. He is the King of nations. He is the King of glory. He is the King of the world.
Amen. Hallelujah. E moa foi o ia ole sili. Amen. His name will be called Wonderful. And you are so wonderful. Turn to your neighbor and say, you are so wonderful. Ole faipule, a teacher, ole atua malosi, a powerful God, ole tamau le whakavau, Father who lives forever. There are many and many fathers, but this Father here who lives forever. Ole atua, ole afio ilona nofu alii e whakavau. O i ole alii ole file mu. I ole atua. So who is your guiding star? Oilalo fetuta yala. Amen. You can answer that yourself. Because jy foi fetu foi la running night. Amen. But we are here this morning hearing from the word of God. Jesus is our guiding. Amen. And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. O e popoto foi, e fe pulafi la tau fa peo pupulo le lami, o i la tau foi o fa li liu ai tangata e to tele i ami o tonu. E pei o fetui la tau e whaavau rama, tangelo suma lofa i ue tolu. So you are also a guiding star. Amen. I ia le tua, e meia fiona le tua, o i la tau foi o whali li wai tangata e to tele i a ami o tonu. A ola le manga i la mulimau ina i ola le ami o tonu le tua, e pei tātou o whetu, e whaavau lava. Amen. And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above. O e popoto, whapei o leo makoi, e whe pulafi la tau whapei o pupulo le langi. You shine and bright as the sky above. Amen. And those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Ia le tua. Foi o mele tau e o tātou whātai ma whaawao ia Yesu Kirisu. Amen. O i o whaotanga, o oe e whai ma whaolo e leista mata. E te tāu le lei o Yesu i loutua oi. Ia le li. O nili kea. Te ara tātou oi o le tua. Ia o tātou malo loi loi le Masani lo foi tau le fioma le tua. You can follow along e whero foi tau ina mo tātou kai au nei. Mai la iole, foi upoe, tasi ma le lua, o whanau Yesu I petere ema I utaia I ona poi rota le tupu. Whauta. O mai ai ma koi mai se sae Jerusalem ma. O whapea mai. O whea o iai le o whanau mai. O le tupu o tangata I utaia. A wau mato wa aia o na whetu I sa sae. Wa mato o mai ai e I fuatu I te ia. These are the words of the wise man to the king Herod. O upu ia la makoi le tupu o Herota. Ina o lato wa aia le whetu ta iala. Ma lato o mai petele ema ma whesili le tupu. O whea o iai le tama. O whea e whanau mai ai le tupu o tangata I utaia. Mai lai o tangata ia le tupu Herota, leo o mātou o mai. Se o mātou wa ai, se o mātou wifo atu I te ia. Amen. Ni ia le tua, wise men from the east come to honor Jesus. When they saw the sign, that is the revelation from God, and they went. They journeyed to Jerusalem
to worship Jesus. Amen. Leila wa saisi mafuama. Na lato woe tapuai. Maoi awe alato mea lufa. Amen. Leala wata ulumu mai totonu Yerusalema. Po lawe ele o Betelema. Meila ia. Walato fesili atu ile tupu Herota. O inga tupu ile ita ile loto tamalo. Maia fate atu ai ile au makoi. E oe sa ili o fe mau ele tama amau. Ona toi foi mailia. E tapu maiai a teia. Amen. Herod is troubled at the news brought by the wise man. Let's have a look at verse 3. Ua whalomo ia Herota le tupu. Ona atu vale ai lea o ia atua fo'i mai Yerusalema uma. See, e o mele tana le ia atu ba. Hallelujah. Ai se ale me o atu vale ai le tangata o Herota. Ona o le tala le lei o le afa na umai le tupu o tangata Utaia. Amen. Verse 4 to verse 6, Herod is instructed regarding the Messiah's coming by the chief priests and scribes. Amen. Ona final letter matala Herota le fatonuma. Mai le fa ko fa. Ona ia fa ko ina ile o wasita o sili uma malau tu si o le lupu o fesili atu ya teilato. O fea e fa na wai le keriso. Malato fai mai ile ya teia. O Petele e mai Utaia, a wao o fa peona tusia ele au profeta. O e foi Petelema. Ile nubu o Yuta. E teleto pito no fa ta wa ai o Yuta. A wai tupu mai ate oe le fai pule. O le na te pule i lo nubu. O Isa Rael. O upu fai ale profeta o Mika. Amene o Betelema Utaia o wau fa peona tu sia perfecta upu foi ia tangata Ioane. Ka le sua ele Ioane fitu foi ko fasu malua ma Mika e lima foi ko lua. O oe foi Betelema ile nubo Yuta. E teleto pito no fata wa ia li o Yuta. Di ele li. Awai tupu mai ate oelea le fai pule. E fa nau mai totonu o Betelema tama lea. Ua uma ona fola ina mai. Ua uma ona walo ia mai e lea profeta. Amen. O lena te pule ilo nubu o Israel. A lea lau fai mai tangata o Herota. Lewa ia fa poto ina tangata uma i totonu o Yerusalema. Se yo lato sa ili. O fe maua mai ele tama lea. Amen. Are you okay? Hallelujah. Nili ke a. Lono fea tangata ua makanga kau vai ne tau. E ne isanga tuta yao. Ame spate via le tua. Mai fai pa fitu malvamu. Ua ami le muane Herota o makoi. Ona matuasu e suke ai leia te ilato. I ona pona i lo ai le fitu. Ona ia awina tu ai leo ilato i Betelema. O fabe atu. O atu ia automa. Ina matua sa ili ia ile tamaititi. E auto i loa. Ia auto fa ai loa mai a te au. O au foi. O te anu atu wai e i fo atu i ate ia. Oka se te peru. I ia le atua. Amene. O lewa. Watangia mai e ile i tua inga tangata ro. Ia tangata o Herota. I ia le atua o lewa ia. Whao ngā ina leo ngā koi. Mai wai tangata whawhena e tango whao ngāu. A person that uses you, lie to you, because he wants something. I ia le tua. E mana o losa tangata I se meia te oea. E tango whao ngāu e. Mea nā tangata le Herota na whaida ngā koi. Amene.
Ia whamaina ia o mako, e oe sa ili mai tama. Ia le li. Ia le tua. Ia oila ami le muane. Le au makoi, mama tua su e so e lungo winga mo penis kama interview le mawhai e tukule nai au makoi ai. Hallelujah. Ia le li. Ona ia awina tuailo i lato umma so sue. Ona ia awina tu roleo i lato e oe sa ili le tamai titi mai au tau i loa ia o tau whai loa mai a te o ke fia waku foi o ke fia ifo ia te ia. Amen. E vai ai le eki loa whai i e herota. Amen. Mori bauina stamata na whai ase me whapena ia te oe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. He attempts to use the wise man to find a child that he may kill him. Olana tonga fiti leo fai. Waina tele mafai ona ia sai. A leo ia whanongo longo atu li tala le leile wa umai le makoi. O le awhana umai le tupo tangata i taia. Ona ia matuasu e supe le ia te la tonga fai i leo makoi. O e sa i wekam. Amen. O te fianu watu o te ifo ia te ia. Amen. Amen. I was parting to told no fiala one time for to our wire to love so far. If I may own they got out of two later I don't get tired. Amen. Well, I told Father Martin Tupu. When I told Roy near for out of all if it two I know in our town society. Or more atu ya te la tau. See, the star is before the wise man to guide them and to lead them. Amen. As they journey, the star was before them. Amen. Pauta foi o le fetuna i loi la tau sasae o mo atu ya te la tau. Wo ina tu mai lunga o le mea wa iai le tamatiti. As we journey in the journey of faith, Jesus is before us. Amen. Your guiding star is before you to guide us, to protect us, and to show us the will of God. Amen. The wise man presents gifts to Jesus and leave without informing Herod. Ya la tato solo ke a mai wa mo atu ya te lato o ina tu mai lungo le deo wa iai le tama titi le o fa i loa mai le fetu ile au ma koi o i tonu lava no fuama le o le iai Yesu. Amen. O lato i loa le fetu o na matua tele ai le o lato fia o lato u fale atu le fale o lato i loa ai le tama titi Mama Maria Lona Tina. Ave se pati mo Maria. O Tina Yesu Cristo. Na ia au ia te ia. Na ia ta au ia te ia. Ia le tua. Wai le fai mo fie. Ona lato fa pa u wailea. Mai fo atu ia te ia. Ua talai fo yo lato o loa. Ona lato a watu waile ia te ia o mea rofa. O le auro, ma le pulu li pano, ma le pulu muru. Ua whai loa ia te ia tau le miti. Aua le ifo iatu ia he rota. Ona lato o atu waile i lo lato nuku i le tasi ala. Amen. And the guiding star warned the wise man not to return to Herod. Aua le toi fo ia tu le mea na ui mai ai. Amen. Mai mana tua tala he rota na whai makoi. A tau maua le tamai titi. Ono tau fo i mai lea. O au foi. O te fiamu atu. O te ifo atu ia te ia. And the dream showed the wise man not to return to King Herod. The guiding star warned the wise man. Amen. If I be na uma for savalinga le tatou te iai.
E me au au na tātou whanau ai. A ole Iesu na nai whai mawhituta iala ia te oi. Pei mai so mai sani. So mai a hawhine. Nā lai whanau i mea nai te ahai atu iau. Amene. Ma tātou sawalinga, ma tātou whoraunga, o loo tai e Iesu Kiriso. O io tātou tuta iala. Amen. Le ala sele sona tā ua mo tātou. Hallelujah. The story teaches us that Jesus is our King and we should put Him first in our life. A ole teimi tātou te whaamua mua Iesu Kiriso. Ma whaanofo tupu a Iesu i o tātou o lama. E le aise mea e whapenau na o mai ai le malaia i a te tātou. Ea, e tai e Iesu tātou sawalinga ma tātou wholauna. Amen. Ia le tua aisea, e whapea au malea tau ngā koi. Sa te tau na whatia wholaunga. Pa tātou fua i le tura whono, lano le lua tau saka ngai, lano e tau na whasiotia. Amen. E le se taimi pupu lane wholaunga la ngā koi. E whapea na au malea tau wholaunga, whale nganga le tātou te iai. Ia le tua, ono le fina ngaro le tua. Ele ia whaina i tamata nei. Ia le ni. E ila nei wahenga o le. O le au maa koi e fia amatu i te anima o e whai. Ia tātou mai fo i lewa i aso tātou whaso solo. E tātou mamulau tio nei masinga. Mai wahenga mua. Stay open to new ideas. A critical lesson to learn from the wise man is to be open to new ideas. Amen. New ideas are so powerful. O le mea noi mawhawhau o le stangata le lewa lele whaewa lele te marama i sa mometo i sa. O le mea noi le mawhawhau o le stangata le ola i le mōli leo malamalama i totono whale nei. Ideas are so powerful. Be open to new ideas. And new ideas given from the Lord when we follow the guiding star. Au mai e Iesu Kiriso le whaalinga ia te oi. O miti ia te tātou ma new ideas. Amen. New ideas, o mene ma whauwhau le stangata na wai te te tā wale au le ngai te te. Amen. Tell your neighbor, bring your new ideas to the kingdom of God. Trust God to guide you into the future. Tali tonu i le tua, e nga te taita inga atu oi i le lumanai. Te amene. Ia le tua. Cultivate an exceptional faith. Whalau tele lo fatua tua. Te whatele lo fatua tua. Amen. Ia le li. Develop spiritual discernment. Ole. Whangai o inga leo le tofo ino o ngama. Awai leo ngama umai mai le tua. Amene. E te tatalo i le tua. Wai leo ngama umai mai le tua. Ne tai se inga i tatou. Ia le tua. Find guidance in God's word. They are not. Sa ili tai inga le tua. I to tono o rana afi. Amen. Ia le tua. Hallelujah. Oi mo se na malita ya. Ai mo lo la tanto wo. Amen. Ia le tua. Last one from the wise man. The wise man had such a passion to find Jesus that they left their homes and traveled a long way. Ole pulu nau o tangata nei. Na lato sa ili ai muli atu I whetu. Na lato tu ua i o lato aima. Ai muli atu I whetu. Amen. And that's the passion that we as believers should have in seeking Him daily. It's a tau na whape ngase nau I le au whatotua. Tātou te sa ili atua I a Iesu Kiriso.
O ia o te tuta yala. E na te wha sino mai. E na te wha soa mai. O whea mai ai tatou sawarima. Amen. Amen. Ia le tua. It's easy to lose our passion with the cares of daily life. E ai no se whalawa e nunga lau e whianga lusi lo tuta yala aia. Amen. Ia le tua. Tupu mai lo me ia tatou whanau. Lusi lo tuta yala. Kipi lo pilo lo moli ono wai le whainga duenga. Lusi tuta yala. Hallelujah. Ia le li. Keep your passion alive. Oia. Ia le tua. Amen. Mana ia le warning lewa mai le whiunga le tua mo tātou mai. Ia le li. The guiding star warned the wise man never to return the same way. O le whetūta iara. Na au maia le lapata inga I au makoi. Na ia aua le toi foi le ara na ui mai ai. Amen. Whaino tua o sui se ara tatu te ui ai. Aua te toi foi le ara na sau ai. O lo iai le oti ma le whawhanoma o lo whatale mai mo oi maa. Amen. Ia le tua. Praise the Lord. Like I said today, we'll finish off next week. Te iloa, and I believe, well, okay, Amen. You need to connect to God. So what is the key message for our 12 verses today? The Gospel of Matthew tells us that Jesus has conquered the power of death and promises that He is coming again. Jesus is coming again. Ole mana lea, ole savali ole tala le lei, mo oe ma utayau nei. Pea o tato wha longo utayau nei, o ia ole malamalama o lalangi, o ia ole wha moe ola o tangata ola umalawa. Na ia wha toi na lo ina ai le oti, male a masala, a ia toi a fio mai, ne anga le wha tali atu le whatu o ta mai ma moe. Amen. Ki ia le tua. Hallelujah. Me mai lai, la mana tua la mako, la lato me a lofa. Ona lato ma batu ai le tamu. Ele ole taimine te toi to mana tua. Le me a lofa e sili ona a batu i fitu lea le tai mai ai oi. Ele mamao lewa i ai. A whapeo leua lima se fulu tau sama o lo soifua. Luas fulmatasi. E te mawhau to toa I lava oi le taita inga le tua I lo soifua. Mo tato moranga. Amen. The wise men are remembered for their gifts. They highlight that each of us has gift we can bring to God. The gift most worth giving at any age is our lives. O le mea lofa sili lea. O le alo ai titi le alo matua. O le ofoina leo loa. E whai matauranga. Ma whai matangata tapua. Tātou te alo lofa tua ia te ia. Ma ame o tātou ola mole ni. Amen. Mo ini mai o fonga ni tai au. Tango e pōpōro whata. Kaya tu sau te talo file mui le tua. E tu sa lau whalongo la nga whio pa ia. Ta mai peru matou whalongo ni tai au. E te toi a whio mai le taimi ma le aso uma. Ona tupo ina e lau a whio e toi a whio mai ailo walpele mui matou. Au matou te talo le tua ni tai au. Pa fou mai le tua matou roto.
Whafou mātou tangata le li e. Ina ia tau lai pēr mātou wa ai le whetū lea. Nei loa ia le au mākoi le ala e a mai ai. Nei loa ia le au mākoi le viti. Ma whai loa ia te lātou. E aua ni toi fōi le ala na ui mai ai. O le ata lele li i o mātou wala au atu i atu oi. Mātou te le toi fia fōi le tua i mea na mātou o mai ai. Aua o lo whaatami mai ai le malaia ma le whaafanonga i ate i mātou. Aua te tala atu o mātou loto i ate oi e suke riso. Whaafou mai le li i o mātou manatu. Whaafou ma whau o mātou loto. Whaafou le tua manatu na tunga o mātou ma whau. Wa peo no mātou whaalongo, wa e whaatoi la loina le oti. O umona e manu ma loina le ilungo le satauru. Mea uma lava le li e o i mai ma whaamai. Mai se le li e o mātou pa venga wa umona e whaasalo toina i mātou. O nofo e tamana ngā mantinana ngā tama mateine tupulanga le tu o lo malo. Whafou i mātou le tai au. Mātou fōi ma le alama i o mātou lotu. Mātou wō ma le manu mālo le ni. O lo i ai bea le whetūta i ala mo i mātou. Ta oso i mātou i na malanga le ni e. A mātou wanga anga tu fōi le li. Walo mātou i ai bea i e taua le tino ma le manga. A wale misiona lea le li o neilo lange saue. Nga oi fasi ma whau patia i mātou. A le misiona lea e whetūta i ala lea. Saue na i o mātou maua le ora, ma mātou maua atili e lava le li e. Whamanuia le tua i lo aima. Whamanuia i lo e kalesia. Whamanuia i le tino keriso. Le anuai o lo tala le lei lumo penga te whailangi. Ai maisa o to tonu o to wine le li e maso se whata whai tau rapa. Ia mana le tua la kuku fora fora o mātou. O ile tua na sauma se mana oma tai au nei. Tai tai e oi. Whai loe o ile tua i lo mana. Ia i lava se mea mātou te mawhaia pe au noa mani whetūta i ala. Kua umo na e tapena ina mo i mātou ta maa. Amanuia le tua ne mātou mātua le li. O lo lātou whati patia, patapua ia le li ia mātou whaima. Mai se o totono a inga i tiu te whaima ngā nuenga. Whenga iai mātou i le aso ma le aso. Ai mai se o mātou taua le tua whale hanga. Lo mātou maua i pēr ngā rosi whafua loro lātou soifua. Whaali le tua nisi whaalinga i ate lātou, ma nisi kwiti i ate lātou. A wale tua lau whi au ala whanuenga. O le sauma se mai le li, fōi le tai au le uwhasau lo toina, whaftai lau mea lofo le ola. Te o loa tā ua le tua e pēr mātou moli mawina le tai au. O le vi inga lea o lau o thio. O le mātou te talo lea ta maa, patasi ei mana o malilo o tangata lava ia. Mātou whata i nātu le tai au. I lumo alo lofo ali, liu alo mai au fufonga ta maa. Tapua inga lau whanau. Mātou tau tino le tai au, ko i mātou lau o tangata sala. A fōu mai mātou le li. Whaftai la upu. Whaftai le manolo o nganga whaia. Inga lue inga le tua la upu i to tono mātou loto. O lea mātou te talo le li, e wala atu le mātou whetūta iala. E suafo Jesu Keriso le mātou li. Ma le whaona le larangi atoa, ala ranga whatasi whanau le tua. Amene, amene, amene. E au se pate ni ele ni. O uanganga, ese lo tua. Wa amanu ma whawhetai.
mai ai a me sa whaftai e tua. Lo wanganga. Lo wanganga. Tauranga na saunia o tātou liko Yesu Kerisu. Leo tātou maua ele manuia. Leo tātou maua ele ola. Tātou te au nā toi pēa i a te ia. E pei ona ia fola ina mai. Ia tātou whaia pēa. Le nei saulinga. E whai ma whamana tunga o lona maliu. Ma lona toi tū soi fua manu mai. Se ia o i le aso e toi a fio mai ai. Ole saulinga fo ni lei. Pai eise mana o mana suma i mo e le tai au whātua tua i no loto. E taime te talia ai le tino ma le toto le tātou ringi o Yesu Kerisu. O le taime fo i lea o pai atu le mana o le tua i ate oe malona au whai bawenga. E tali i ate oe malona na oma. O le a tātou te talu mo le whapa i aina o le a reto male waina i le nei tai au. Le tua tol tasi pa ia mātou te taro ta mali i tai au mo le whapa i eina o le a reto male waina o le a saoni lo pa inga e tali sua whatasi ma oe le le tai au ai mātou te le i wanga ngaia le tua lola ai o le mātou te taro le li mo le whapa i eina o le tino ma le toto i Yesu Kerisu whai le tua ma whao la tanga i a te i mātou. E ona e fola mai, ia mātou whaia le nei sauninga, iaso uma mātou te ai, ma mātou wheinu ai, o le whailonga leo lo maliu, manu mā lo mo i mātou tangata masala, ma malo i mātou tamali ni tai au pe a mātou tania, i le suafa ma malo le tua tama, le tua le alu, le tua le nganga sa, o mātou ole ma malawa tuai. Amene, amene, amene. Yesu mai, e watu lau areto ma le waina,
Ia wā tātou ka matuma ni tai au. No uanganga whaamatuma whaawhetai ole atua ole mamaru na te Mātou ai mo mātou wheinu, lolo, le tua le tai au. Mātou tua, mātou tonua, mātou tua le ni. Koe whama maina i mātou le tua, me mātou ele lea mo mātou mo sama. Koe whafou mai le tua o mātou tamata. Whafou le meiwa yaso le ni o le mātou savalia. Awa mātou te. Whea mai pēr le tua mataua. Mai se le li e o tofa tofonga, whaoso songa le li e. E whaatai nei tai au mātou inu mali e.
Ia tino ma toto mātou li o Yesu Keriso. Pa māma māngalo ai o mātou wa masala. Mātou tatalo le tua, whaiwina le tua le sauninga rau whanau le tai au. Pa mātou tāpua inga lea le li ia, ma le taele o mātou loto. Mātou te sitia ai oe le tua e tō tasi, le tua marosi, le tua e whawawau lau fule. I le nei tai au ta maa, le toi fo i lo a inga. Papanuia le tua e ta peato lau whanau lungo o wala. Mai se le li e o le fuanga o te toe le ni e o sauninga, e mai so le yasu pa ia. Mātou whamanatu ina ai le tua le sauninga o le whamantua. Tanga le leile ni e ia te i mātou umalawa. Whamanui ai ma te tasu le kalesia. Mai se foi la tō mātou le mafuta le tai au. Tu mawatu ia te oe ni ingar mātou ni. Nei māsa umma i whawawau. I whawawau lawa. Ala langa whatasi whanau le tua. Amen. Ja, so mai lau. Mai lau iwi. Mai lana tine i tai au i kua. Matatu sa linga,